Fatua letabaso bata angerenusi daro malilo walangi berehuhuo bamigu telu bawasi efa 2020 arua data honoge dededa. Ya iroroge dedemi ave gerai rami fa ohahau dede andre khelo walangi sabele moroi bagera irani hafefu bake keriso Yesu mangandre ita. Nesuno bani folake mida uge lo walangima bazorugo badoi zo aya ya aga Yesu keriso bere va ibua dedeu khema irugi iya dae. Baba ibua dedemu ade soaya iya dae kau ni da aga baba morodongo taro malime. Padama ade kheu bayoniga hau ni amoni irege taro maliu ni basoma bani rongoma. Aboto badede mahada ia gohite dedeu baba aurima. Badoi me Yesu no mangade da aga. Yaduhu. Taro malilo walangi berhuo kheda tehale moroi bazura. Filifi fazatelu ngabua efabe irugi zifele efa. Filifi fazatelu ngabua efabe irugi zifele efa. Imane taro mali lo walangi. Nasoda nebe sangoma tedenia. Faduhu de denia banesiniha ba medua mane draodo. Nolabo to drao meno walubongi draodo. Irauno Gizraeli draodo mado Beniami. Niha heberai odra odo ba niha heberai odra amagu farizai odra o wolo oroisa. Samorege folohi banua Yesu andre baba wa atule dede ade soroi bagoroisa. Bale sinegu khegu. Bahadia haregu fena bano ube ete alagu badedegu berekeriso. Bafefu hada ia mane saai bate ala mane wa etedegu bere wa aboto badedegu keriso Yesu so ayayao sebua moroi badane be efefu. Da ebere wano utayai gefefu hada ia basasau ia ua etedegu. Ena usedra haregu keriso ba ena oroma bakhenia sodo ba lehegu faatulede de khegu si otarai goroisa. Ha faatulede de ade soroi baba mati ke keriso. Faatulede de soroi balobalangi baba mati andre. Faaboto badedegu ia, ave wa abele we mausonia andre, ave we fau baba makau adekhenia, na fagele-gele drao baba amatenia. Ma ate ukame we mauso zimate andre. Tenga fano aro ia khegu, ba ma fano mo ahonoa draodo, ba ugohi, ma uila urau, bere wano irau dogei, keriso Yesu. Heya ami ira talifusa. Le ena ua etedegu ya odo ade no urau ia. Sabale sa olifudra odo zinonumale. Ba ugohi zisofenagu. Fagohi drao. Usawa dada ade luo zimena andre. Bani kau ni lobalangi niha. Moroi siawa. Bahe keriso Yesu. Simane daromali lo walangi berehuhuo kheda. Tuho daromali lo walangi angerenuada bazima ekhe andre ya ia dae. Usawage babogauni soroi zorugo. Berlari menuju panggilan surgawi. Yami banua zoaya. Dozi niha basimane gei gorahua. Duma-dumania orahua fahasaradede, orahua wabanuasa, orahua soi. Oi sogo hitedede. Babogame ohitedede, ba oi mu angerage lalanitere. Na lalanitere modane-dane bago hitedede, arodedegu, ha bazofozu go hitedede andre. Bahiza na lalanitere ade fabee. Mazui sara-sara bere ohite dede ada tobali zaya gele.
Badaromali berehuhuo andre te faduhu ekheda. Gohita dededa ya ita samati ya ia dae. Luo ve mena ya ia vo gauni soroi zorugo. Beredae ma ekhe andre te kauni ita. Bavo sawage bavo gauni soroi zorugo andre. Hadia ia vo gauni soroi zorugo. Fogauni soroi lovalangi bahe keriso Yesu. Ya ia baba neda takula faauri. Iada hadia ia lalani tere babogame fogauni lovalangi andre. Babogame luozimena ya ia dakula fangorifi. Si fefena baberehuho andre ya ia dae. Sia age vamolachemi Yesu. Badaromali andre ifaduhu enonizo aya. Wafefu harenia bawa aesiniha. Noto bali te alania. Amaidola zasau iwae bere wa aboto badedenia Yesu. Aboto badedenia. Wa Yesu andre ebua mane ia. Ba abele molachemi ia. Moroi badane beefefu. Fa aboto badedenia Yesu abele molachemi. Moroi balachemi. Ma moroi bahare ni sedania bawa aesi niha. Yami banua zoaya. Moguna taanofuli dededa bazima ekhe andre. Hadia zabele ebua basabele molachemi bawa aurida andre. Hada abele ebua ba abele molachemi Yesu badededa moroi banesi gulidane andre. Sabele atoni ha bagulidane andre. Bamana ite seragoi bagotalua zamati. Da zabele ebua badedera lachemi gulidane. Simane famahau selungu baginete te faema daromali andre. Abele ebua bamolachemi badedera dadauma baba aniha. Abele ebua bamolachemi badedera harato gulidane. Duma-dumania abele ebua bamolachemi badedera gefe anaa batane beenia. Abele ebua bamolachemi badedera halewera sero maekhe. Baoya nasadane be. Beremeda ezebua badedera iregetaya saai badede wa aboto badede ke Yesu. Taya saai badede wa alowalangi. Sidohonia no iwa Yesu. Na abele ta omasi eziso bagulidane andre batenga sinangya ke Yesu ita. Tola tafahela bazura matai ofazafulu ngabua sitelu ngafulu afitu. Yami banua zoaya. Somasi lo walangi heda ena etasia age wa molachemi Yesu. Ena etaseda luozi mena. Tasia age Yesu eluahania ya ia dae. Tasia age ba tobali omasieda wa aboto badede Yesu. Abo zomasi ia baba aurida. Medua mane bagohite de dunia irege itauge te fakau mate yawa barefa ba mauso ia baba ngorifi ya ita. Nafaluka ita ba makau lefa abubu mefa makau ni tageda baba malua somasi Yesu no fau ita baba makau sino itauge. Hebisa ita ya ita banua zoaya. Hadano tobali o masya dededa ena itugu aboto ba dededa Yesu abo zo masi ia baba aurida. Hadafa o masida ade tobali sango oya ita baba mododongo taromalinia. Hada baba o masida ade lefare ita hena faluka ita ba makao wa malua so masi ia. Si manegoi baba nga ihalewe zoaya. Data tema liba dededa zamesana. Bayolifu itai no iwa Yesu. Na sozo masi molo yao. Baya mu ositengaga ia. Ya mulu irefania.
bayamu o dao. Da zi fefena lalani tere babogame o hite dededa ya ia babogame tandra luo zimena. Ya ia da sia age wa molahemi Yesu. Si dua ya ia da o sabale edede. Badaromali ade ifaduhu noni zoaya wale so ahonoa ia baka Yesu. Hiza i o sabale mane de denia irege i olifuage sa aizi nonumale. Ba i o sabale edede babogame luo zimena andre. Tola tabaso bangawa si fele delu irugi zifele efa. Faaboto badede genoni zoaya vetaronia baka Yesu. Ya tobali fa maha kheda ya ita samati ma khe andre. Duhu leso ahonoa ita baba mati. Hiza ena eta usabale de da babo game luo zimena andre. Buala lo walangi kheda ya ia dakula fa auri. Bereda ena afefu zitohona adre ya ia la khemi hare baba aniha ta eroge taroi bata olifuaga. Baitobali tabi da baba gohisa babo sawaga luo bangorifi andra. Na taroi fefu la khemi ba aniha si manege gamuata ba aniha. Banote fauge ita baba amate Yesu. Basi manege note fauge ita babe mena menomau so ia moroi bangaizi mate. Ya ami banua soaya. Maekhe ade te faduhu da wa auhita de da bagulidane ade ya ia da bavo game luozimena ya ia da kula fangorifi. Da bogauni moroisiawa baka keriso Yesu. Bere da data sia age wa molahemi Yesu. Bata osapa le de da khenia balala wa aurida ade sero maekhe. Ya mutolo ita lo walangi bada Roma linia ade mangandre ita. Sawageleu da Roma 5 soaya sino otehege ma fododongo ba ma angirenusi iadae. Badama ade kheu fahal da aga babanga orifage ta Roma 5 ade. Irege arode dema wa ohite de dema bagulidane ade ya ia babogame luo amabu ulalime ya ia dakula fangorifi. Fahal da aga soaya ena babanere lalaba aurima seroma ena masia age wa molahemi ya uge ba ena ema osabale de dema ba wa malua taroma 5 ma osabale de dema babolo somasi da uge balala ba aurima seroma badai me Yesu Keriso no mangade da aga yaduhu.